Yes, reka ngusuze mwifurize kugira ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ku Makuru TV, ukande subscribe niba uri mushyashya, ariko kandi dushimiye cyane mwe mwese mwamaze gukanda subscribe. Ni wa mwanya tukugezaho amakuru aba ari kuvugwa, amakuru avugwa muri societe, muri politike, umutekano ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Turazindukira mu byanditswe mu bitangazamakuru, nibyo tugiye kuba tugarukaho. Harimo byinshi ndaza kukubwira, nkaho hari inkuru ivuga ko Gatabazi yaje kuba ahabwa izindi nshingano ni nyuma y'igihe kinini atagaragara. Bamwe na bamwe bavuze ko yapfuye, abandi bagenda bavuga ibindi bintu utamenya. Gatabazi rero turaza kuba tubigarukaho, ndetse we n'uwitwa Majoro General Nziza, uyu nawe ni umwe mu bahawe inshingano. Ariko kandi ndaza kukubwira n'andi makuru menshi yanditswe mu bitangazamakuru, nkaho umugore yishyuye miliyoni 4 ngo bace igitsina cy'umugabo batandukanye. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, nkaho n'ubundi ndaza kukubwira inkuru iri mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ngo hari kuvugwamo uburaya, ariko mu mujyi wa Kigali hari inkuru ivuga ko inkumi yasambanyije umuhungu w'imyaka 14 waho yakoreraga. Ni izo ngingo eshatu tugiye kuba tuganiraho, nibiba ngombwa turaza gufata izindi ngingo, ariko muri rusange izo ni ingingo eshatu ndaza kuba mfite kuri uyu murongo mugari wacu wa YouTube Amakuru TV. Mwayikaze rero wewe udukunda buri munsi, wowe utwumva buri munsi, udukurikira buri munsi, by'umwihariko wowe wakanze subscribe. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mustafa ari ku murongo wa telefone. Mustafa, umeze neza? Meze neza Bosco, ndabona uretse akabeho kari kugaragara muri kino gitondo, urabizi turi mu gihe cy'impeshyi, ndumva meze neza rwose, nta kibazo mfite. Hari inkuru yatunguye abantu benshi ndi kubona ivugwa cyane, aho abantu bari kuvuga bati ese byagenze bite? Ni inkuru ya Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ngo yaba yahawe izindi nshingano. Nibyo Bosco, nk'uko wari ubivuze, yitwa Gatabazi Jean Marie Vianney. Abenshi bamumenye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse yanabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu ijoro ryakeye ahagana amasaha rwose ya saa 3 na saa 3 n'igice, nibwo inkuru yatangiye gusakara, dore ko za mpapuro abenshi bavuga ko zisohotse nyine haba hari icyabaye kidasanzwe. Mu byabaye bidasanzwe rero muri iri joro ryakeye nyine, ni Gatabazi Jean Marie Vianney wongeye kugaruka mu nshingano nyuma y'uko yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ariko akaza kuva mu nshingano bitewe n'icyo nakwita nk'amakosa yari yakozwe. Rero ubu Gatabazi ari mu bantu bameze neza nyuma y'ibyemezo by'abaminisitiri byasohotse mu ijoro ryakeye, ko byabaye nyuma y'inama y'abaminisitiri yari yayobowe na Paul Kagame kuri wa gatatu tariki 16 Nyakanga 2025. Ariko ntabwo ari we gusa, ngo na Majoro General Retired Nziza wasezerewe muri RDF muri 2017. Uyu yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Uyu nawe ni umwe mu bahawe inshingano. Yego nibyo, uyu Majoro General Retired Nziza yari yasezerewe muri RDF nyine mu mwaka wa 2017, nyuma yo gukora ibintu bigiye bitandukanye nk'uko wari ubigarutseho. Yabaye umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, ndetse aba n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, ari muri bamwe bahawe inshingano nshya. Ndetse nyine nk'uko wabivuze na Tutayituwani Girene mu itangazo asohoye, byerekanaga ko uyu General Major Retired Jacques Nziza yagizwe visi perezida wa komisiyo y'igihugu ishinzwe guseza no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Kimwe n'uyu rero Gatabazi Jean Marie Vianney Bosco, nawe yaje guhabwa izo nshingano. Sinzi niyo waza kunyemerera tukanareba bamwe mu bayobozi bakuru bagiye banahabwa izo nshingano muri rusange. Tubwire abandi bayobozi bagiye bahabwa inshingano. Nabonye nko muri Minisiteri ya Siporo naho bakozemo impinduka,
ni benshi bagiye bahabwa inshingano. Tubwire muri make sa nk'udusomera itangazo ryose. Reka Bosco, itangazo ndimezemo amaso ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, akaba ari inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa gatatu tariki ya 16 Nyakanga 2025. Iyi nama yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma Bosco, icyo nakubwira ni uko wenda inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya repubulika ya demokarasi ya Kongo ndetse na repubulika y'u Rwanda. Akaba ari amasezerano ashyiriweho umukono wa Washington DC tariki ya 27 Kamena 2025, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Kandi aya masezerano ni intambwe yari ikomeye yo gushakisha umuti w'ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya Kongo ndetse wenda no mu biyaga bigari muri rusange. Hanyuma icyo navuga ni ko u Rwanda rwongeye gushimangira ko nyine rwiyemeje gushyira mu bikorwa muri aya masezerano, kandi nyine rukavuga ko rukomeje gushyigikira izava mu biganiro bya Doha biyobowe na Katari ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hanyuma icyo navuga cyabaye muri ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri ni uko inama y'abaminisitiri nyine yamenyeshejwe ibyagezweho n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda, aho rukomeje kugira uruhare rukomeye mu mpinduka nyine z'iterambere ndetse iterambere ry'ubukungu, aho urwego rufasha kugira ngo umusaruro w'amabuye y'agaciro ukomeze kugenda ugera ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma wenda icyo nakubwira ni uko inama y'abaminisitiri yemeje Lieutenant General Peter Kakubu akaba agomba guhagararira Sierra Leone mu Rwanda. Kuri ubu akaba afite n'icyicaro hari i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Hanyuma reka turebe Bosco bamwe mu bayobozi nyine bagiye bashyirwa mu myanya, aho wenda turebe minisitiri y'ububanyi binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane, Ambasaderi Vincent Karega yabaye ambasaderi wa repubulika y'u Rwanda muri repubulika iharanira abaturage ya Nigeria. Hanyuma Bwana Innocent Muhizi yabaye ambasaderi wa repubulika y'u Rwanda muri repubulika ya Singapore. Hanyuma umutwe w'abadepite Madamu Alphonsine Mirembe akaba yabaye umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Hanyuma kandi minisiteri y'ubuzima Dr. Mohamed Semakura akaba yabaye umuryango uhoraho cyangwa se binyuze no mu bunyamabanga bw'uyu muryango. Hanyuma Madamu Sophia Nzabanyimana yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Madamu Gisele Uwamuza yabaye umunyamabanga uhoraho. Bwana Kanozo Mashimwe yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange. Muri minisiteri y'ibidukikije Bwana Fidel Bingwa yabaye umunyamabanga mukuru uhoraho. Igihe muri minisiteri ya siporo Madamu Kanadi Basonyengera yabaye umunyamabanga uhoraho, nawe akaba ari we ugiye kuba ari umunyamabanga w'iyi minisiteri ya siporo. Mu gihe kandi muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Bwana Arisake Ngoga yabaye umunyamabanga uhoraho, mu gihe mu bushinjacyaha bukuru Bwana Prudence Biraboneye yabaye umunyamabanga mukuru. Muri komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu Ambasaderi Janine Kambanda umunyamabanga mukuru uhoraho. Ikigo gishinzwe amazi Dr. Asafu Kabasha yabaye umuyobozi uhoraho. Ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali Madamu Orinese Mudengi umuyobozi mukuru uhoraho. Hanyuma Bosco, ahantu abenshi bahise bananyoterwa cyane ni muri komisiyo y'igihugu yo gusezera mu buzima busanzwe abari abasirikari. Madamu Valérie Nyirabineza perezida w'iyi komisiyo, Major General Sayad Jacques Nziza visi perezida wa komisiyo, Madamu Dansmira Nyirarugerero yagizwe ugize inama y'abakomiseri, Madamu Jacqueline Muhangayire ugize inama y'abakomiseri, Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ugize inama y'abakomiseri. Hanyuma muri komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko Madamu Korodina Dushimimana perezida w'iyi komisiyo, Bwana Andere Bucyana umunyamabanga mukuru ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho ndetse n'isakazabumenyi, Bwana Antoine Sebera umuyobozi mukuru, Bwana Roger Mizero
umuyobozi wungirije ushinzwe ikoranabuhanga bwana Innocent Ashimwe Mudenzi, umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'ingamba mu kigo cy'igihugu gishinzwe rero ibarurishamibare mu Rwanda bwana Claude Mwizerwa, umuyobozi mukuru wungirije ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative bwana François Kamanzi, umuyobozi mukuru urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda bwana Sheja Valerie, akaba yagizwe rero umuyobozi ushinzwe ingamba n'itumanaho. Ikigo gishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ndetse no mu bijyanye no mu nama, madamu witwa Mayeva Teka Haguma yagizwe umuyobozi mukuru wungirije. Hanyuma mu mujyi wa Kigali bwana Gabriel wagize umuyobozi ushinzwe guteza imbere ikoranabuhanga. Byose nk'uko bigaragara bikaba byakorewe i Kigali mu Rwanda tariki 16/2025. Dr. Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Bisobanuye iki Bosco? Bisobanuye ko muri iyi komisiyo wenda abenshi bakomeje no kugenda badusengura, komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza musanzwe abari abasirikare, hagaragaramo uyu generali Majoro Ritayadi Jacques Nziza, uyu yabaye mu ngabo z'u Rwanda RDF. Hanyuma kandi tukareba n'uwitwa madamu Tansira Nyarugerero wabaye ugeze inama y'abakomiseri. Uyu yari yigeze kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kimwe na bwana Jean Marie Vianney Gatabazi wabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru, ndetse kuri ubu ngubu akaba yaranabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Kiri muri bimwe mu byagiye biganirwaho ndetse kuri ubu ngubu byakomeje kugenda bigaragaza ibyishimo bikomeye ku mbuga nkoranyambaga ku bantu bazikoresha. Tugiye no kuza kureba ese Gatabazi bakunze gushimira cyane umukuru w'igihugu byiza yagiye amukorera, ari buze gutangaza ikibosco. Ibyo biri muri mwe twese n'abanyarwanda tugiye kuza kureba icyo bwana Jean Marie Vianney Gatabazi gusaba cyangwa se uyu madamu Tansira Nyarugerero, kuko bari mu bantu benshi bagiye bagaragaza ko babakundaga ndetse ko abana bafite mu nshingano nako byashimishije abanyarwanda bose muri rusange. Reka tuze kubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Mustafa ngushimire cyane. Urakoze cyane bwana Bosco. Mustafa arakoze cyane. Ndagira ngo ngaruke ku yandi makuru ari kuvugwa by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Inkumi yasambanyije umuhungu w'imyaka 14 waho yakuraga. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umukobwa w'imyaka 20 ukurikiranyweho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wo mu rugo yakoragamo. Icyaha akurikiranweho yagikoze ku itariki 19 Mata 2025 ni mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, ubwo umubyeyi w'uyu mwana wasambanyijwe yageraga iwe agasanga basambana. Ni inshuro ya kabiri uwo mukobwa yari abikoreye uwo mwana, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga. Mwibazwa mu nzego z'iperereza yemeye icyaha ndetse no mu rukiko nabwo aracyemera asaba imbabazi. Urubanza rwarapfundikiwe kandi ruzasomwa ku itariki ya 18 Nyakanga 2025. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganwa kandi kiganishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kwa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 068/2018 ryo kwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Munyemerere dusoreze kuri iyi nkuru iri kuvugwa muri Australia, aho umugore wahoze ari umuforomokazi yahamwe n'icyaha gikomeye nyuma yo kwishyura miliyoni zirenga 4 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo umuntu amufashe gukorera urugomo uwahoze ari umukunzi we, harimo kumukata igitsina cy'uwo mugabo nyine. Uwitwa Karenjet Kaur Warburton wahoze akora mu rwego rw'ubuvuzi yemeye ko yatanze ayo mafaranga ku murwayi we witwa Andre Bon kugira ngo amushakire umuntu wakangiza umupolisi mukuru Don Mark wahoze ari umukunzi we, bakaza gutandukana muri 2021. Uyu mugore ngo yamuhaye amafoto naho uwo mugabo atuye, amusaba ko bamukata igitsina n'ururimi, bakamusuka aside mu maso ndetse bakanamuca umugongo kugira ngo
abe ikimuga iteka. Urukiko rwa Queensland Civil and Administrative Tribunal rwatangaje ko icyaha cyahagaritswe gusa ubwo Warburton yafatwaga yakatiwe imyaka 5 y'igifungo ariko azamara amezi 16 gusa muri gereza, andi asigaye yarasubitswe. Yanahawe imyaka 4 atemerewe kongera gukora mu rwego rw'ubuvuzi. Uwahawe ayo mafaranga Bowen nawe yahamijwe ibyaha birimo gushaka umuntu wakora urugomo, gutwika ibintu no gutunga ibikoresho bagombaga kwifashishwa muri icyo gikorwa. Yakatiwe imyaka 3 n'igice y'igifungo. Reka ngushimire, ayo niyo makuru yari agezweho by'umwihariko amwe mu yo twaguhitiyemo, ariko n'umundi ayo tuba tutagarutseho. Dufite ibiganiro byinshi bitambuka hano ku mugoroba, turagarukana amakuru ndetse n'ibiganiro byiza biba bigezweho. Ngushimire cyane by'umwihariko wowe wakanze subscribe. Umunsi mwiza.